logi mateng loduna Manipur gi lengak semnaba khanari haina L Rameswar na phongdokre athuba matamda center lengak na Manipur lengak semdrabadi logi mateng loduna Manipur gi lengak semnaba khanari haina kairau assembly constituency gi MLA Lorembam Rameswar na phongdokre wafam asi kairau marketing saba lekai gi lera concrete road oina sembal warba matung MLA na miyam da khulsinna ba thorom amaga mari lenana paumi singna hangba wahangi pakhom piraduna phongdokhibane lekai adugi miyam punna saruk yaduna pangthokiba achamba thorom aduga mari lenana MLA Rameswar na makhata na phongdokhibada kairau ASG MLA ama oina sakhot thorangi lamda paikhathom thokpa sakhot thorangi thabak kaya paikhatle Manipur gi lenga ama athuba matamda semna ba MLA singna yamna kanna honari tangai phadrabade logi mateng logduna lengak semna ba wafam sukhanari haiki separate administration habisi mangda mangra tan bagu bani hana Robin mangano phongdokhre Manipur dagi separate administration tan ba habisi mangda mangra tan bagu bani India manung da mache taba natraga kai ba oithokloi haina Manipur gi governor na yamna mayek sengna phongdorakhe haina Arambai Tengol gi general headquarter gi PRO Robin mangang khwairapam na mahaki social media post ta thagalap post ta hairagle post aduna hai ngarang Arambai Tengol gi lusung purel korangan ba yawba tim amana Manipur gi governor ga unaduna haujik oiriba lamdam asigi phipam asigi matangda wari chanakhiba du afaba ngakta oike Arambai Tengol su leba mangna ba khak tawroi miyamna wakhal leitana leibiu haina su phongdorakhe panba yabade ngarang Arambai Tengol ga governor ga unakhiba du da point kaya yawba memorandum amasu pisinkiba memorandum aduda maru ena palliba wafam de May 3 2023 dagi hauduna thorakhiba hatna sunabagi wathok asigi waroi sinama poraknaba Manipur miyam gi interest ta tangai phadana paikhat kadaba thabak singsu masa khaina palle memorandum adugi matungina tangai phadana miyam gi interest ta paikhat kadaba thabak singi manungda border fencing tawba kumja 1951 da BSR oiduna National Register of Citizenship NRC chana hanba illegal immigrant khudima Manipur dagi maramdamda halankhiba suspension of operation su handokpa amadi su violate tawba militant singi mayokta akanba action lokhatpa popi pambi sing tumna manghanba illegal immigrant sing bu schedule tribe tagi lokthokpa commission tribunal amadi court na singbana Arambai Tengol yauna village volunteer sing bu phaba natraga legal action lokhalhandaba sing amadi tam animakta sab manana chana hanba MLRN LR Act 1960 MN tawba amadi meitai ke schedule tribe status amuk hanjal hangadabani haba wafam sing yauri International Fashion Show da Robert Naurem na Manipur utkre Manipur gi maming leiraba fashion designer amade handloom entrepreneur Robert Naurem Italy da pangthokpa International Fashion Show da India represent tawduna mahaki anoba collection Manipur utkre Italy da pangthokiba fashion show ado ETV Italy na sinduna Italy gi limanda leiba Melia hotel da tongan ba lebak taradagi lakwa designer tarana saruk yara ka pangthokibane Robert Naurem gi Manipur haina mingthon ba collection asi Manipur da leiriba artist amadi culture bu ikai khomna bu otpo oina semkibane mahaki collection asi da ningthina design tawraba state assembly kanglasa yelhausa lai usek amadi traditional make sing yauri Manipur gi traditional oiba fizol amadi Indian sari sing asi Manipur gi phisabi sing na Saraga Malem gi thakta puthokuna international market ta yohonba ngamba haibase mahaki asepa phirem ni haide fashion show adu da Manipur gi artist Susitra Wangkhem amadi model taramanga na sarugya ki haide hura lakpa car ani police na phagat pangamkhre lamdam asida marata na khuling duna laikhraba gari huran bagi network ase Manipur police na thugai gani haina lautokraba matung ngasi lilong area da hura lakpa oigani singnaba car ani Thobal district police ki commando khutpu amana phagat pangamkhre police ubadagi gari adubu thorokpa miyoi singdi gari adubu hundoklamnaga chen khre hairi police tagi phangwa pauna hai ngasi nungthil pung amam khairom tabada Thobal district police ki SP Dr S Ibom Chagi miyeng makhada Thobal commando gi OC inspector N Nitranjanna lusingba commando team ama National Highway 102 paningi lilong da patrolling satke maduda lilong kalai khong oil pump manakta highway gi nakal oiramna masak khangdaba singna huralaga purako oigani thajaba gari ani hundoklamnaga thamlamba thengnake masak khangaudraba driver sing adu police ubadagi car sing adu hundoklamnaga chen kiba oigani car sing adu amana angauba machugi I20 car ni registration number na WB06IS4223 haina tharami aduga atopa amaduna sana machugi multi alto LXI ni car asigi registration number na MN03A1677 haina tharami car ani du police na lokhalaga Lilong police station da thamkibaga loinana mapu masa khangdoknaba tracking tawbagi thabak sathari haina police ki paw asina makha tana phungdorakle Indiana Manipur thugaina bo honaraglabadi achouba lanjao ama thoklakani
ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯁꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯡꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯥꯏꯁꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯅꯨ ꯆꯅꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯅꯨ ꯆꯅꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯍꯜꯂꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯜꯂꯨ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯝꯍꯟꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯂꯝ ꯃꯁꯛ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯟꯁꯨꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯦꯟꯁꯨꯏ ꯀꯥꯃꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ZUF ꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯔꯥꯔꯥꯠ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯖꯦꯟꯁꯨꯏ ꯀꯥꯃꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ZUF ꯑꯁꯤ 2011ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 15ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯆꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯔꯨꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ZUFꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯖꯦꯟꯁꯨꯏ ꯀꯥꯃꯩꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ZUFꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯪ ꯐꯥꯎꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯀ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯥꯎꯟ 5ꯔꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤꯕꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ZUFꯀꯤ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯖꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯗꯒꯤ ꯃꯪꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ngasi ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ SP ꯗ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ SP ꯗ ngasi ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗ ꯁ꯭ꯅꯥꯏꯄꯔ ꯑꯃ 12 ꯕꯣꯔ M action gun ama .32ꯒꯤ local made pistol ama .32ꯒꯤ ammunition 3 tear smoke 10 HE hand grenade 3 rifle gi live ammunition 32 head paka 13 khongup jura ani BP jacket 12 iron plate 5 bawpheng 3 bawpheng charger ani amadi empty magazine amani hairi amarom dangarang Technopol district ki More police station na konba S Monjang village da chathakiba operation da khusukhulai kya phagatu ngamle hairi police dagi phangba paw gi matungina phagalaba khulai sing adudi foot 10 wangba marphuga mari mm gi pompi ama 51 mm improvised motor pompi ama pompi bom 3 kg 5 makhairom lumba IED 3 phagat pangamke Surchanpur police station da sungarang miyam laktagi ain kain leramba khusukhulai sing voluntary surrender torokre hari surrender torokraba khulai sing manungda magazine ga konana 7.62 mm self loading rifle taruk magazine ga konana .303 rifle 3 magazine ga konana insas ki 5.56 mlg ama M4940 mm lethot UBGL gun ama heavy country made mortar pompi ama country made mortar pompi ani amadi country made rocket mari ni hari Kangpokpi district ki Kaithelmambi police station da zo miyam marakta ain kaina leramba khuchukulai sing voluntary surrender torokre hari surrender torokharba khulai sing adudi magazine ani ga konana AK47 rifle ama .303 rifle ama Smith & Wesson revolver ama magazine ga konana .22 pistol ama single barrel rifle ama improvised motor 3 country made full mechanism rifle ani mortar bomb 7.62 mm gi kapa yariba nongmai maru yankhai 7.62 mm gi blank ammunition X .20 Motorola set bawpheng ama 36 hand grenade ama double bullet kungamari bulletproof plate ani amadi 12 launcher ani yauri